Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku berayê me gudarî dike. Selav û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser me webe. Ez îro bi çend deqa ji were behsa nefsê bikim. Nefs çi ye? Edî hûn dizandir nava milleta gelekî behsa nefsê tê kirin. Me bi nefsa xwe nikarîbû. Nefsa ejrê derxistim. Nefsa min wiha kir. Berû divit hesîrî û evdalê nefsa xwe. Di nava milleta gelek gotinê wiha tê gotin. Nefs çiye tê pirsîn, nefs ew tiştek ku yani vücuda meriva, cesedê meriva, ji ruh, ji xwîn û goşt û hestî û ji nefsê pêk tê. Ruh, goşt û hestî û nefsa me re pêk tê. Nefs çi ye? Nefs ew tiştek ku xwî û xisletê ku Xwedê Teala di nefsa me re da bicî kirî. Tiştê ku şexsiyetê dide bedena me re, şexsiyetê dide laşê me re, şexsiyeteka yan rehmanî yan şexsiyeteka şeytanî dide mereva. Ew dimîne li ser merva. Lewra Xwedê Teala dibêje ve nefsî ve ma sewâha feelhemeha fucûreha ve teqwaha Sûre Şems baz dike. Divê ez qesem dikim ê ku nefs çêkir yani bi mezeneya xwe son dixwe feelhemeha fucûreha ve teqwaha me di nefsê da di nefsa mirova da me hem teqwa bicî kirî û hem jî me em bivêjin fücûr bicî kirî, em bê guneh bicî kirî. İnsan dikare hem gunah bike, qabiliyeta wê hem gunah bike, qabiliyeta wê hem tişê nelirê şer bike. Eva tê gotinê nefs. Tu kişan rê hilbijêre, tu hildibijêre. Xwedê Teala her du jî di terkîb û mîzaca me re da bicî kirî, hilbijartina wî mirov hildibijêre. Ji ber wê vir da nefs, em bivê nefs, ruh û xwîn û goştê însan, cesedê însan temam dike. Yani cesedê însan ji vana pêk tê. Vêca divir da sê cûre nefs heye. Sê celebê nefsî heye. Nefsa lewame heye, nefsa emmare heye û nefsa mutmeinne heye. Sê celebê nefsî heye. Gava însan de ev hersî cûre, ev hersî celebê nefsê şexsiyeta merva, şexsiyeta merva li gora van hersî celebê nefsê tê înşa kirin. Eya mirov li gora nefsa mutmeîne tê bigere, eya mirov li gora nefsa emare tê bigere, eya mirov li gora nefsa lewame tê bigere, li gora wî vana rê û rêzanê dide şexsiyeta merva, şexsiyetekî dide merva. Nefsa emmare ew nefsa ku tim xirabîxwaz e. Tim dixwaze aql û vicdanê me re hêsîr bigire û tim di riyê ku Xwedê Teala heram kirî di wan riya de here. Nefsa emmare ew nefsek ku di bedena însan da bi hesiyatê însan re di nava şer da ye. İnsan gava dixwaze xirabîkî bike, dizîkî bike, em bê her yekê bikuje, tiştekî nelirê bike. Nefsa wî tê û tere. Gelo ez bikim ez nekim, ez bikim ez nekim. Mecû û vicdan însan divê neke, nefs û şeytan divê bikim. Ji ber wê ya nefs tim bi mecû û bi vicdanê mirova re di nava şer da ye. Wê şexî însan carna germ dibe, carna sar dibe, carna hêrz dibe, carna aram dibe. Ew yani nefs û hesiyatê însana pejn û hesiyat û wê însanê rehmanî û em bivê pejn û hesiyatê rehmanî û pejn û hesiyatên em bivên şeytanî di nava hev da di nava şer da ye. Eva ku însan bi xwe nearame, ne sikûnet li balê tune ye, mutmeîn nine, gelekî du dile, ez herim, ez neçim, ez wa bikim. Nefsa emmare nefseka pîs e. Tim dixwaze xirabî bike. Lewra di Sûrê Yusuf ayeta pêncî û sisiya da Xwedê Teala gava behsa Yusuf aleyhisselam û Züleyxayê dike. Züleyxa wiha dibêje ve ma uberri'u nefsî dibe ez nefsa xwe bêrî nakim ji xeta û ji gunah. Gava li xwe mikurtê jina ezîzê Misrî ku li nava milleta tê gotinê Züleyxa dibe ve ma uberri'u nefsî ez nefsa xwe bêrî nakim. Ez navê nefsa me paqij pak temîz e ez wî nabêjim. Çira inne nefse le emmâretun bisû dibe lewra nefs tim emrê xirabiyê dike. Emrê me ra dike mirov tim xirabî bike. Tim xirabîxwaz e. Tim dixwaze xirabî bike.
حتی گلگ عالمان نفسا اماره نفسا پیس شباندی میشه مش چوا خوازه لحسر همو پیسیا داینه نفسي حمو تشتي غير مشروع خوازه بك بمرا دخمرينه او شيطان شورا خودكيك ده همان مرحله دا تبدگرن چو قاز تشتي خدا تعالى قد خكري شيطان بنفس مرا دخمرينه ببد ده پیشان مرا بمرا شيرين دك دبي بك او نفس يو خوازه بك دبي الا ما رحم ربي او نفسك ربي من رحم ليكري او نتذا او نفسك خدا تعالى رحم ليكري لگورا ریو ریبازی الرحمانی تبدگره خواهد جگونا دا پارزه او نفسا نتدا وکی ده نفس تمام خرابی خوازه دوی این ربی غفور الرحیم بگو من ربی من غفور گنا ود شیر الرحیم مرا رحمه خال مرا دکه اوا نفسا کو خود تعالی ام بوی نفسا کو خود تعالی شرمزار دکه نفسا کو خود تعالی وعده دایی کو وی جزاب که نفسا اماره نفسا خرابی خوازه و هر تم دخوازه انسان دا عصیانیا خوده دابه اف نفسا مرو به نفسی دا دنوا شر دای تم حسیات مرا به شر دای یک جی نفسا اماره هی آدو دا نفسا لوامه هی خود تعالی دو سوره قیامت آیت دو دا دویجه ولا اقسم بنفس لوامت دوی از بنفسا لوامه سندخم لاخر بساننه از به نفس لوامه سندخم نفس لوامه عالم دویجن نفس لوامه او کتم ام ببی دی گوهرتن جانا هرز دوه جانا شار دوه جانا دکنه جانا دگری جانا پشمان دوه جانا کیفاش دوه ل معنا ویا محتبر او کو نفسا کو لخوا رخنه دکه نفسا کو لخوا لومه دکه نفسا کو کرو کاری خوا رخنه دکه محاسبه نفسا خوا دکه ام ببیجن توبه دکه و دخوازه بره بخواره لهو وره نفس لوامه نفس اماره او که دخوازه لهمبر رحمانی البر همبر اخلاق رحمانی شر بکه تمامی لدجی امر فرمان خدا تعالی بالنفس خوره نوا شر دای نفس لوامه او نفس کو دخوازه بخوادر لهو وره دخوازه خود قبول بکه دخوازه به وجود خوار الهوره دخوازه به مجیو وجدان خوار بالهوره و محاسبه نفس خواد که لومد که خوازی که موا کارا نکره خوازی که کاری خراب نکره به چما کر پوشمان دوه جیرو شون و از کاری پاش بکم لومه لخواد که یعنی ابی برب خوار دخوازه الهوره تکه واشتیه به نفس خوار تکه واشتیه و هر وسط تشی کو خرابی که جاره که دنکه گاوا خرابی دکه بیری محزون دوه خمگین دوه گاوا خوشی و دیگه بیری قنجی و دیگه بیری کیف خواهش دوه جوارش دیگه گوتنه نفس لوامه هر وسا نفس مطمئنه هیا نفس مطمئنه او نفس کو تم بخوادای خواره دنا واشتی دایم تم ام به خودی آرامه ساکنه به شر به جنگ تسلیم امر رب خدا تعالی بیه و دخوازه به تشتی کو سوز دای رب خو یک به یک جیبین وره خدا تعالی در سوره فجر داد آیت 27 حتی 30 وها بعض ذکر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دبي ايها النفس المطمئنه دبي قال دبي اي يا نفس ام آرام نفس ساكن نفسك بخار راضيه بخوشخوا راضیه به گفتن خوا راضیه به فعل خوا راضیه به امر و فرمان رب خوا راضیه دوید تو برای خواب در رب خواب زبره راضیتن مردیتن خودش در راضی او توش خود راضیه او نفس مطمئنه نفس کو تم به امر و فرمان خود را دنا واشتی دایه دجاتو دجبنوی ناک رکبریا نفس خوش رکبریا عقل و مجی خوا ناک ام به حسیات شیطانی را تم شر کری و غلبه لسروان کری بسر کتیه حسیات شیطانی پشن و حسیات شیطانی دبن پشن و حسیات رحمانی دمایه اف نفسا کو بنده به وجود خوره دنابا اشتی دایه به مجی خوره آرام ساکنه ام به هر وکی تمام فعل و عمل خواه راضیه و تم دخوازه رحمه خود تعالی قزنج بکه بویا وی کار دکه
خدا تعالی جوار و نفس را دوی فدخلی فی عبادی تکب ناب و عبد منکو ناب وان عبد منکو بریوان لمنه عبد منکو اجوان راضی می توش تکب نابان و ادخلی جنتی تکب جنت آمن بیا وای گوام بالا خدا دی نفس کی هی تم بخارد نف شردایه تم دخوازه دجاتی و دجبلی و رکبریا فرمان خدا بکه و دخوازه انسانا مجو عقل انسان اراده انسان حسیر و دل و عبدال بگره حسیر بگره و هر وسا امی باندوره کی نینی کو انسان به شقی به خراب به انسان هری پیس نفسه کی جهه لخوا مکرت تزه بخادرا خوازته که و نواشتیه و به وجدان و مجوی خورا لهفته گوریوی حرکت دکو و هر وسا گوریوی تفدگره و دخوازه ام ببینی کاری خوی خراب para bave nefsa siyacı nefsa ku mutmainne nefsa ku khadiji raziye devi geli Müslümana em tam khadi nefsa mutmainne be nefsa mutmainne ev nefsa ku sakine aram dinava aşitiye dayı tüccari naxoz dijberiya khadi bike kanuni em be fitrata insana naxoz sil bigre duxwazi insan li gora fitrata ku khadi xolqandi em be tebgere او نفسا کو خود تعالی پس نوی دای خود تعالی جی راضیه گلی مسلمانان مخواست چند دقیقه از بحثا نفسی بکم حتی جارک دن بمید خیر و خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته